буш болуп кеткендей. Анткени эми биз жакшы түшүнөбүз, бул тарых, ал тарых чындыгында ошо кыргыздар жашаган, ошо жерлерди байырлап жүргөн депчи. Бирок бир ошо коомду жакшы түшүнбөгөн жигиттер, жаштар болуп калышат дейт. Ошол эле хакастар мисалычы. Анан кыргыздар бул бизден силер бул жерден кетишиңер керек дегендей айтышкан экен. Анан тигилер болсо биз эмне үчүн кетишибиз керек да, анын ортосунда бул раскол ушундай бир чатак болуп дейт. До сих пор ошол асадак бар дейт да. Правительство в курсе дейт. Ошондуктан Алтайда ошондой нерсе болбош үчүн мындай этиаттык мамиле менен, конечно, келгиле жазгыла дейт. Анан эгерде ошо Манас тоосу деп, анан Манас көлү деп ыйык жер көрсөңөр, келип көрүп мындай зыярат кылып кете бергиле да дейт. Анан кийин мындай бир баягындай эме кылбаш керек дейт да, чтобы местное население ушундай бир нерсе чыгып кеткенге жол бербеш керек дейт. Эми ажыса да бир нерсени айтайын. О биздики негизги ал баягы саясатка таянып турган, айтыла турган сөздөр, саясатка таянып айта турган сөздөр. А негизи биздин максатыбыз чынында могу башка республикаларга караганда Алтайдын республикасында биздин уруулар көп. Улуулар көп. Каңгылар, булар дөөлөстү, төөлөстей, базыстар, катагандар, кыпчактар, черүүлөр бар. Ошолор канча киши жашайт, билишим керек да. Бирок буларда ошо жанагы уруу зайсандары бар го, ошолорда бир маалыматтарды болуш керек. Ошону кандай алабыз? Мен ушу ошол боюнчачы Азыкбек байке. Кат жазып койсок да жакшы болмок эле. Сиздер келип аткан алдындачы, ушундай бир бул эми баягындай официальный запрос да, сөтекичи. Бул маалымат буларда бар, статистика бар. Тем более сиз мурда дагы болгон экенсиз, Алтайда билесиз да, булар жана уруулар, зайсандар мындай расмий түрдө эле неме кылышат булар. Жанагы шайлашып, уруу башчыларычы. Буларда ошондой бар. Азыр деле уруу башчылары бар. Бирок акайгайса бүт баарысы даярдап койгон. Андан кийин жакшы экен анда. Бирок ошо жергиликтүү бийлик эми ал кишини мен негизи мен акайдычы официально чыгырып алып мындай тигилеринде кучакташып, ал менен тиги мындай жүрүп неметпем. Сен анткенде тигилер ичи тарып бизге подножка койушуңуз да. Ошондой болушу мүмкүн. Анан сиздердин ал жерде жүргөнүңүздөргө дагы кичине ыңгайсыз моменттер болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ошо кыргыздар Мырзабек байкени таанысаңдар белесиздер. Мырзабек эмне болуп? Ошо жергиликтүү ошо диаспоранын жетекчиси. Ал качып келбей койгон. Убакытсы жок болуп калды беле ошондо. Ошо бир өткөндө биз неме болгондо дагы бир ден соолугу начар болуп калганбы, бир чалып эме кылдык, бирок биз барганда ошол жерде экен учураштык өткөндө барганда. Анан ошондой моменттер бар, Азыкбек байке. Просто чтобы имели в виду. Эми буларды ал баягы алаканга салгандай билебиз, бирок баягы биз тонкий еврейский саясат менен акырын тилдерди понимать этип алып алсак, анан баягы биз негизги эле басымыбыз мындай болуш керек да. Исторический местналарды көрөлү. Ошолорду музейлериңер бар экен. Ошолордун баарын барып тартып алалы, көрөлү дегенде саясат. Ооба, музейин алар. Анан ол жерде бир силер таанышуулар берип Шамал районунда. Бардин деген бар экен. Өзүнүн музейи бар экен. Өзү алтайсыз да. Ошол кишини өтүп кетти деп уктук эле өткөндөчү. Да, качан? Билбейм качан, биз дагы кызыктык ошол кишигечи. Бирок музейи вроде би бар музейи. Ушу музейин тартып алыш керек болуп атат да телевидение. Анан жана биз Оңдай районунда Эло селосунда Манастын автонар ташы деп автонар жер бар. Ошо баланын кыргызча айтканда кичүү баланын кыздын бул Манас пайда болуп элек бир нече миңдеген жыл мурун болгон тарыхый окуя да. Анан ошол кыздын изинин сүрөтү бар да, бутунун изи. Ошондо тартып алып жана арилердин, скифтердин, сактардын, гундардын, түрктөрдүн, кыргыздардын кургандарын тартып алыш керек болуп атат. Ал жерге 2 жылда бирден оюн өткөрүшөт. Ооба, эл оюн. Былтыр өткөрүшкөн эл оюн. Эми быйыл эмес, эмки жыл июнда дагы өткөрүшөт.
Ошентууга. Ana nimende bular oşol жерди Manastın Altay'dan Alatoğ'a get attangan jeri bular ırımdap koyuşkaldı da oşo жерге. Adığında da süreklenöde bir tartılım жазып koydu. Şonu biz çala bolup kaldık, televizyonda elge görmüş, ona возможность болса Manastın bölümü aldığında toğunun akıbetine. Bargan hareket kılabız, Taşantada Öyle tatalıra eken ne Erinbek? Kaçta? Manas bölümüne. Жолду барган экен. Siz 2011 barıp geldiniz aslında. 10 жыл барган экен. iya. 2010 geldiğinizde bilesiniz. 2010 gelgenmiz ya. 10. Oşunda bardınız da. Oşonda biz barganбыз общий бүт. Biz Aksas'ın beline şeyin var öyle, erteminen erte çıkıp virtual jasap turanından jö var, tün üstünde 11'de gelgenmiz. Gülgü vardınız. Jö var, jö gelgenmiz. Ба деген эме эдеген деген айылда айтышкан, акчам баргансыздар, а? Yok, maşina bilen, avtobus bilen barganбыз. Taşantada Mongoliyanın graniçasına жетпей bir selo var da. Акташ эмес. Жоқ. Сыңынан башталған. Ülkede sen barıp geldiğiniz böyle Erinbek mi? Биз ошо Саратан. Акташка чейин Саратан. Ошоға барыш керек да. Анан биягы менен биз чыгып бияка кайра келбейбиз. Кайра Абаканга өтүп кетебиз да. Түзүлө. Abakan'a. Ормантайск, Артыбаш Турошок, Турошоктон Сайдыптан Малиновка, Узеевка, Касчугунаш, ана Таштоолу району. Бул Абакан кызыл суалар бүткөндөн кийин бүт ошоп кетебиз. Анан бул силер билесиңер, мен мурун баягы начальник экспрессия болуп Якутиядан келгенде Монголиядан баштап Тажикстандын Эсердин границасында начальник экспрессия болуп иштедим. Жалаң границаларды Кытай менен Эсердин границасында. Анан бул Абаканда Шира деген жер бар. Шира. Бул Шира деп жазышат булар. Ошо Ширанын 30 километр кайра батыш тарабында. Андай санжыракчылар бизде азыр көз өтүп кетти. Биз ушул идеяны 15-20 жыл Союз кураматын болгондо эле башташып А биздин мурунку экс-президенттер мындай эзине деген жок, азыр делген жок. Бул баягы бизде Рустам Маманов өз мурунку соцда депутат болду. Ноқат кандырусунан. Мен Осман империясы бул Чыңгызхан 1-чи том, Темурлан 2-чи том, Осман империясы 3-чи том трилогияны жазып. Анан илимий багытта кандырусунан түптөшкөн Осман империясы. Деп анан ошонун графигин 1299 жылдары согуш структурасын, армия тактикаларын, согуш тактикаларын кандай жүргүзгөн бүт илимий багытта жазып. Анан мен калкка бир күнсүзүп, анан 2-чү күнү кыргыздар Изник шаарында 1096-4-жылы барып ушундай силерди куткарган деп анан могул сүрөттү тартып алгам. Онда батыр бар. Мына жағын ашсаңыз, түркчө, кыргызча, англисче жазуучу бар да. 11-чи кылымдын соңунда Анадолу Селчук мамлекеттеринин түптөлүшүнө кошкон кыргыздар салуу үчүн Орхон кыргыздарынан келе берген. Осмондун баласы Орхон ушул мүрзөлөр тургузган. Музей мавзолей. Ичине ачса 8 табыт баатырлардын дарбазаны талкалап Изник шаары. Анан ушундай жол ачышып берген, бирок мен түрктөрдү мындай чогулуп тамак ичип атканда айтам, 3,5 миң кыргыз келди эле дедим. Баарысы тең айрылып минип келген эмес. Жарымы бээ минип келген. Бээбизди бербейсиңер анда көбөйүп кетти жылкылар. Тамашалайын бардычы. Анан бул илимий багытта жазып, артында бүт графический немелер менен эрки китепте берилген болчу. Анан ошону менен жалгыз гана мага фарфоровый идиштерди навалет приз беришке башка эч кимге берген эмес. Анан силер түрк мамлекети деп туура эмес кабыл алган. Кыргыз мамлекети дешиңер керек болчу. Себеби Селжук дейт буга чейин. Селжук болуп турдуңар. Селжук эмес, кундардын сол жак уруусу болчусуңар силер. Сол жакты Селжук деп жазып койгон.
Keyin Alabaka şapkaldan göçüp gelip Sulayman деген kişi Keykubat Sultan'dan yer alıp Eskişehir'de aldı. Eskişehir hazır Ankara şehri olsun. Çıkışından İran, Irak Kirgisme, batışından Bizantiya İmperiyası Kirgisme yaşayıvermedi. Kirgisme kursun Bizantiya İmperiyasından anın balası Ertağ'ın bağlı olan Anadolu, Selçuk şehirlerini tartı oldu. Bir yandan da Kırgızdan otpaysınlar bizden. Doğru da Turup kol çalışıp yerdim barın Turguz Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan Turup kol çalıştı, bütün zalim var Turup. Üç yol oradan Turguz kol çalıştığında. Bunlar işçilik, işleyiş albaydı Türkler. Uqqan жағынан master. Bunda ilmi жағынан işleyiş albaydı bizde. Bizde Kırgızlar ilmi жағынан kıyın. Ben özüm kartografım. Bu Nigayip Türk'ten, Novosibirsk İnstitut İnженер Геодезия Зарубежной kartografı. Birincisi Политехнический институт'tu. Sapsam ile teknik spesialistinde yok oldu. Anam bu gumanitarlı жаққа geldik, 19 mamlekette vardı, 40 jol. 30 yıl içinde. Materyalları çoğultuşu. Çıngiz Han, Temurlan, Osmanlı İmperiyası, Atilla'nı жазып atıp hazır. Atilla'nın 2 yılı buyursa bitirip, o işe baylanışlı Atilla toktoplup kaldı. Ötken ayda olsa biz Suvarga geldik. Suvarga. Ürümçülü var, Azat Erke var, tozu alıp, Tündük taraflar bir çift uyuşturup verdi. Tündük'te kaç gün yürüdünüz? Tündük tarafında 12 gün yürüdük, Tüştük tarafında 15 gün yürüdük. Tiyağı Altayski kıraydın mı Taşantan'ın önünde. 50 kilometre jetken yok şu granisalar. Çöyçök, Tarbağatay, andan önce Kulca, Tekes, Gökderek, Kayrı'yla tüptün bir жағына geldik. Kayrı aylanıp var, su Ürümçü'ye varıp, Manas şehrin, Kutubi şehrin görüp, Lokmar'a varsak 60 gradus ısı ekan. Sırası maşinadan çıkanda bir sauna Türkiye geldi ısıkta. Bılçıda. Tünküsün 40 gradus bulup geldi ısık. Denizden gelinden 200 metre diye. 160-200 metre. Ondan Ajer'de olup, ondan Aksu'ya varıp, Aksu'dan Manas'ın Karoldu ölçün tartı aldık, televizyonda sürekli de. Bu boyunca son kitap yazılır Manas boyunca, çıkırım var. O oyak boyunca andan son kitap yazılış gerekti. Kızılsu bağladınızlar. Kızılsu Aktono'nun 4 oblasına var, Afganistan'a şey var. Afganistan'ın granisası 30 kilometre jettirdik. Anan Ulukşat'a vardık, Akto'dan giyin. Gayrı Artışka'ya geldik, anan Akşe'ye geldik, yoldan geldik, Tülkü'nün askasını gördük. Tülkü menen 3 günü Canımız'a atıyor durgan, o yer 3-4 kilometre ötüp andan yer titrep, Tülkü okşaşıp kaldır. Toktoplar 2 kilometre olaraktan dışarı toktop Tülkü durak dedi de. Qaysi yerde var dedi. Alar basıp baratkan Tülkünü gördü dep oyladı okşadı. Soğuğunu karasalar Tülkü gördü. Yani 2 kulağı, gözü münkür olup kaldır da oyun yer titrep. Murdu, oğuzu payda oldu. Çoğunluk tartıp, fotoaparatı görürse, vayke, okşar bunu vaykamadan demez biz. Yönde Tülkünün askasına koyuşuz dedi. Tülkü menen 3 boşlarda oturganda, diyem Qaradalı olup jüreberbeyen koyamı. Bireğine gönlüksüz olsa turmuşka çıkayın deyip de. Miner varken ağrısı hazırlıkta geçsinse çoğuna tün üçünde kaç yerle, üçte soç yerle tamaklarım pişirip, kazan gayet baş, söyleşe otursa, uğat sözlük iti şipandat varsa, kaçtığı gelip kalan var, bir de aytıysan o şöyle söz ağırlar, gönlük, mencerinde torumuzdur, gökölü oturlar yerden atı oturuyor. Yani o şey 3 günün aşınısın harcağı, belki aska, Tülkünün askası da atalıp kaldır. Elin göçürü var, benim elin çavattığına, moyğut elden büt. Jana biz bargan Loknor'dan aşıp kettirmeden keyin Arganda tarix ökülerine tarbağa taşıyıp şular izlep çoğul yazıp ketip buyursa bu kitap ilmi bağlıkta bizde hazır sancıraçlar yazışı yazma terleri көп жомоктор жазайлар атасы кул болсо деле баатыр атасы кедей болсо деле хан ушундай кылып жазып койгон аны биз илимий багытта жазып эң мурун китебибиздин башында типа энциклопедия сыяктуу болот. Мынакей бул кишибиз энциклопедия сөзү тарыхчы заводдел болуп иштейт. Негизи биз бул Мукаштын атасы Темирбек Токтогазиев менен чогуу келмекпиз. Анын машинесинде. Анда bizlerden maşını suramağımız bizde. Anda tüzele gelirde
tiyaka var. Andan keyin biyaka gelip kişiler bilen uçuraşıp koyup işlerimizni jasap, andan ары Tuva, Hakaysa, Kemerovo, Taşlıoğlu rayonu. Biz Kemerovo'dan жалғыз Taşlıoğlu rayonuna varabız. Sebebi al yerde şor kırgızlar var. Oşolor joğuşup alar bizde emes öňü var. Alar sarı, öňü var, öňü sarı, gözü gök, ölerman sözü gök diýerler oşolordan çykanda. Aların bizde abidası var. Sizlerin ataňar bayırkı yerinde ol işlep turganda, jaşap turganda bay bolup attary menen, ögüzleri menen göçüp ketken bizde çıkap. Şunda aytjak da. Anan nары Kızıljarda Tokmak degen şahar var. Oşoga barışыбыз керек болуп атат. Анан Иркутскиде бул Бутанай айтат дейт. Аябай көп казылбаган кыргыз тарыхы бар деп. Şu Irkutskиге кирип неме түшүп керек. Бутанай сөйлөштүңүздөрбү? Iya. Бутанай менен сүйлөшөбүз. Азыр номер алсам жакшы болот элем. Мен сиз азыр чыгып. Мен чалсам жете албай атат. Анан өткөндө Азатты мен МИДке келгенде кызды күйөөгө бергенде кыргыздар мактайт да, ошондо мактап туруп МИДке кат жазбайм. Aябай жакшы жардам берди. Силердин аракетиңер менен биздин жумушубуз бат бүтөт. Бат. Биринчиден, экинчиден оперативдик жардамдар болсо ошо местный нерселерге. Ошо барган жерлерде Пакистан менен берип берип койсоңор, менин фамилиямды кайрылып чыгат, жардам берип. Анан телефондордун бул жакта кыздар менен биз барып менен байланышып турабыз. Тиги жергиликтүү диаспоралар мененчи. Анан кайсы шаар барганда бизде эки багытта birinci televizyona tartıp kırgızlar yaşayan historik meseleler var götürüp çıkıştı. Televizyon görgüde kılışıyoruz. Xitaydı görsöktüңүздөр ошондо? Xitaydı görmüştük buyursa bu yerden bargandan keyin tabi Temürbek Toktogaziev menен işini besede kılıp televizyonesi görgüzüp. Bir ekinçiden Temürbek Toktogaziev mağa okşagan fanat adaş. Oşon üçin menen tiyaka barıp geldi. Ulem Temürbek menен buyursa maşinesi oňda bolup kalsa mundan barganda Tajikistan var bilemiz. Anan gaýra gelip Başkır Tatarlarga barabız. Başkır Tatarlarda былтыр men Венгрияга барсам, Башкириянын тарих институтунун директору доктор профессор экен, ошол айтат, бизде 5 район кыргыздар бар дейт. Силерден көчүп келген эмес. Башкырда жастыкта бар 34 ай дейт. Башкырда паспорт алып алган, бирок алар кыргыздар дейт да. Görse alar adigine sarı koңurattar eкен. Ошол дагы башка уруулар болушу мүмкүн, мен алардын айтканы боюнча мен айтам. Анан бул өзбектерге кириш бирке проблема болот, ошону узартып кетебиз, посольство сарайына. Пуй кыргыздар дейт, алар 2300 жыл мурун калып калган кыргыздар. Анан ошолордун баарын тартып келип туруп анан эң биринчи китептин башында кириш сөзүнөн кийин силер киресиңер. Ошон үчүн мен өмүр баяныңарды сүрөтүңөрдү сурап атканым ошол болот. Бербесеңер деле алам мен баары интернетте. Анан өмүр баяныңарды мына сапарыңыздар жакшы аяктасын буюрса. Жакшылап неметип бердилер. Болсо азыр эле берип койгула. Мен сразу эле сумкага салып чогултуп эле кете берем деп ойлойм. Анан İran'a, India'ya varabız. India'da bu Pakistan'da tündük batışlara, çıkışlarında girdik kırgızlar var. Ama bu India'da Xitay menен çekleş. Bu yağı Tajikistan 45 kilometre apendistin onları uçarsa Xitay kılıkına orada India'nın tündüğünde kırgızlar var. Bir tületmen uçup varanda 79 yıl. Analar taş boz uyda yaşaşır. Bir yılda bir Kaşmir ştatına düşüp, şırdak giyiz, tuş giysilerin, ala giysilerin, yer töşeklerin uçup barıp, 14 gün talağda tünüp, jolda oturup, çoğ aşılar, soğuda kılıp kayra gelişip, oşonun menен bir yılda bir gana düşüptü India'ga. India'nın sastavında. Kırgızça söyleyip, Kırgızsınlarımızda yok, Kırgız emes bizde. Günür olsun bizde. Biz günür olsun, bundarız da. Bunlar dersek, anan ertesi günleri bunlar 160 yıl yaşadı.